أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam wonɓe men darude ka Facebook laawol kisal meɗen ɗo mi toriki Allah yo Allah hisina on fo hisina laawol kisal e yimɓe laawol kisal e kala wonɓe tambitade laawol kisal hisina en adna ɗo o malno e yewmal qiyama haray hanki en fuɗɗino fi programme ko yowndiri seeɗa e toɓɓe fi hajju on yo Allah newnan fokkituɓe ɓe ɓe yaha jam ɓe hewto e jam ɓe waɗa dewalngal Allah jaɓana ɓe kadi ɓe hewta ka janga ɓe ngureji maɓɓe kadi si tawi kadi ko aksu muɗum yo Allah taw hara ko yafenen adi ɗila jangal hanki en wanno partie arano on fi du'awuji yoga e du'aji ko jangete e nokkuyel in ton hande inuɗen en waɗay ɗo seeɗa ko honno umra on woni ko waɗirte hormina gongol ko adi kon haray no yiɗana yahuɗo on ado o yahude ka makko yo ittu peɗali ɗin fo ka juuɗe ka koyɗe o femba leeɓi ɗin fo leeɓi ley nolki e leeɓi ley wuddu o moƴƴintino ha moƴƴa si tawi ko tipporoyɗo madinatul munawwara haray son iwi madina on aray nokku ka wiyeteɗon zul hulayfa maɓe inna biru ali e kala nokku ka iwru ɗon haray no woodi nokku happaɗo ka on tigi hani horminade on tigi duwaka feƴƴugol ɗon hara o horminaki si on tigi hewti ɗon hara a ittino peɗa a ittino leeɓi ley nolki e leeɓi ley wuddu a moƴƴintinoke ha moƴƴi ko wodanma ɗon ko lootagol ngol longal no anduɗen noon goɗɗo lootorta longal siko hoyɗi tiiɗo ma siko gaynɗo laaɓugol e fiila yeeru ma siko renduɗo no lootorta longal noon ko noon o lootorta longal ngal so gayni lootagol longal ngal ha gasi wonande gorko on o ƴetta gude ɗiɗi daneje pen ko ɗum non ɓura yiɗede o haddo ndeya o wano ndeya amma si tawi ko sonnajo haray mo wawi horminade e kala conciɗi o yiɗi haray noon hino ɓura yiɗede yo waɗu ɓaleji ɗin ma daneji ɗin pen hara o waɗari conci wondude e cuɗari fi honɗum ka suudu Allah woni e yahude ɗum noon kay hino wela sendidirgol ngol kadi hakkunde worɓe ɓen e rewɓe ɓen si on tigi gayni ɗum ɗon haray hino yiɗanamo kadi yo juulu darɗe ɗiɗi ka loota ɗum si tawi ko zul hulayfa hara ko iwruɓe madina ɓen juulirde hino ɗon kawonti gayni lootagol ɗon o naata ka juulirde o juula darɗe ɗiɗi hino yiɗa yo jangu ka darnde aranere fatiha on o watta ɗon qul ya ayyuhal kafiruna ka darnde ɗiɗaɓere so o waɗa fatiha on o watta qul huwallahu ahad si o salmini haray hande kadi ha jon ɗo taw hari o horminaki taw si o salmini noon hande kadi o inna labbayka allahumma labbayka umratan o wowla ngol konngol ɗo haray anniye fo anniye ko suuɗeteɗo nokku makko nga ka nder ɓernde si wona ka hajju ɗo o feññinayi o wi'a hon ɗum labbayka allahumma labbayka umratan Allah mi notike ma fi waɗugol umra mi torike ma jaɓanam so gayni ɗum ɗo hande kada haray ko honnu wonata gimol makko ngol ko honnu mo hani fillinnade ko wi'ugol labbayka allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ko ɗum ɗo o fillinoto ko ɗum woni notando ɗum ni so jawi ka bis je ɗum hiɗo yahude makka hakkunde makka e madina ko telen 450 kilo si a wowli ha a ronki si a ronki haray hande kadi haray ko honɗum hanan ma sa ɗanike nde finoyɗa o continue ɗon si salligi boni hay hunde bonnata si tawi on tippike on juuli continue on ɗon kadi no yiɗa yo goto wowlu fof jokka ɗon hande kadi fi wata woɓɓe welsindo haray yewtino renteteɗi ɗin hanki angal bumugol hoorengre son hewtoyi e nder makkatal mukarrama haray directement ɓe naɓay on ka hôtel tippinon ɗon bagage ji muɗum ɗin mo be holle werde muɗum nden salligo ɗon ka hôtel ɗon hande kay suto ɗon ka baytullahil haram fi waɗoygol umra o son ari ka natugol ka juulirde haray fo mo ɓe no andi ko du'a hombo jangete natirɗon ka juulirde no tawa e majji bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaba rahmatik ka natugol
sa jangi goɗɗo go kadi ɓe haray riwayaji ɗi no ɗuuɗi haray ella ala. Si on tigi naati ka nder juulirde a naatay ka nder juulirde seppa ha hara yaari taw kaaba on sa haynoyke kaaba on hanki kadi en janguno du'a on ko hombo on tigi hani jangude ɗum no tawa e muɗum innugol allahumma zid hazal bayta tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa barra allahumma zid mimman hajjahu aw itamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa barra. Sa wawi jangude o ɗo no laba ha haray no moƴƴi si wawari newade haray toro moƴƴereji adna e lakara fiima e ɓeygure ma e ɓeygureji julɓe ɓen fof wuruɓe en fatiɓe ka haala ma foti ko pulal foti ko soso foti ko maninka foti ko nerlande kala konti tori e muɗum ko Allah tagi fof o nana e fof janga o du'a ɗo ko haynɗa suudu kaaba num ɗon yahon tippoyo ɗon ley ton ko honto wangagol ngol fuɗɗorte kaka hayre ɓalere nde woni ɗon nde hayre hari ko danere pen hinde rawnuno ɓuri ɓiraɗan jonnon nde ɓawli kis sabu bakkatuji bani adam haray nde hayre ɗo ko iwde ka aljanna kala memuɗo nde lunnorinde bi sedik en wondude e gonga nde seeditanoy tomo yawmal qiyama sa memi nde kadi haray a memi kadi piwum iwkun ka aljanna yo Allah newna yahuɓe ɓen fo no ɓe lunnorande e hoore jam hara a jaɓari lorrede an kan noon a jaɓari lorrugol haray noon on say wonande worɓe ɓen fo haray hande kadi be ɓe yaltina balawal maɓɓe ñamal ngal haray wanare nde wontira ka ley nolki amma sonnaɓen kamɓe ɓe ɓornoto jonci maɓɓe normal no wuli noon en noon ka fuɗɗode so on tigi ari ha ka fewdo hayre ɗon haray so wawi lunnagol nde ko yo lunno nde ko ɗum ɓuuri e moƴƴude si tawi ɗum ɗon newaki haray ko yo memude si ɗum ɗon newaki haray hande kadi ko yo sappo nde so sappi kende o janga o du'a ɗo bismillahi allahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika muhammadun sallallahu alayhi wa sallam o ɗo du'a on tigi jangata o fokkita o fokkiti ɗon o yahay ha nokkuno noon wiye hijri ismail ta haaju makko woni e makko ngo continue o yaha ha hewtoya soɓɓundu kaaba soɓɓundu tataɓuru ndun hindu wiye ruknul yamani haray hino yiɗanamo memugol soɓɓundu ndun si o feƴƴa wona non lunnagol ko yo memundu tun o feƴƴa o yiyay ɗo mbuy hino mema hino lunno hino fittaka conci muɗum ɗum non fop sella ko selli wo ko memugol ndu gon feƴƴa sa memindu ha gayni a feƴƴi haray soɓɓundu hikkoytondu ndun ɗon kaka hayre nde woni ɗon hino yiɗanama haray ya jangu hakkunde ruknul yamani on ka memuɗa ɗon e ka hayre nde woni ɗon rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar janga o du'a ɗo ha hewtitaka fu inoɗa ɗon konta ɗum no woni go'o fokki du'a mo jangunoɗa on ka hayre ɗon kadi jangamo kadi ɓanta jungo ngon ma mema ma lunnoɗa ko ɓurma newanade wo e muɗum haray noon no yiɗana enen worɓe ɓen wangande aranere nden e ɗiɗaɓere nden e tataɓere nden haray yo on tigi wuggo yo on tigi dogu seeɗa si tawi embouteillage ala si yimɓe ɗuuɗa joni noon si tawi hara ko a woni guidon ma woɓɓe no ɓawma haray ɗum no wata marsude sintout hara hiɗa wondi e sonnaɓe sa iwi ka hayre ɗon ha a hewtiti ɗo woni go'o fuɗɗitoɗa ɗon kadi ha hewta ɗon kadi woni ɗiɗi ka wangagol ma no yiɗanama ya jangu kala du'a mo hunjiɗa kala du'a mo hunjiɗa aɗa wawi jangugol haray ko hakkude tun soɓɓundu tataɓurnu ha ka naya ɓuru haray ko ɗon harno yiɗa ya timminir wangande ma be wangande rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sa timmini ɗo laabi jeeɗiɗi on haray ko honno hande kadi no wodi nokku wiyeteɗo maqamu ibrahim hayre nokku ko annabi ibrahima darino e hoore muɗum mahi suudu kaaba ndon haray allah inni wattakhidhu min maqami ibrahima musalla jogiti e dey nokku ko annabi ibrahima darino mahi suudu ɗon juulon ɗon ara ɓawo mayre si tawi yimɓe ɓen ɗuuɗi woɗɗito si tawi yimɓe ɓen ɗuuɗi woɗɗito si tawi ɗum ɗon foppo newaki kala ka heɓuɗa ɗen darɗe ɗiɗi e nder juulirden haray hino wawa sellugol ɗon kadi haray hino yiɗa haray ya jangu ka darde aranere fatiha on watta qul ya ayyuhal kafirun ka darde ɗiɗaɓere nden waɗa fatiha on ha gayna watta qul huwallahu ahad haray salmina sa salmini haray ɗa wawi torade ɗon hara ɗa fewti kaaba on hiɗa ɓawo maqamu ibrahima o moƴƴereji adna e lakara hara a juutinare
si ɗum ɗon lanni haray ko honɗum hikkotoɗon a waɗi tuuru jeɗɗi on a wangi kene wangande jeɗɗi ga suudu kaaba haray yiltoɗa ley ɗon seeɗa zamzam on hino ɗon yaha yara moƴƴa ɓuɓɓina hoore nden moƴƴa fi ɓeynugol énergie faydi hiɗa fukkitude safa e marwa haray no yiɗanama noon ka gayniɗa yarde zamzam on ɗon moƴƴa on ti yara ha ɗon ɗita sa gayni ɗum ɗon ka fokkituɗa ɗo yahugol safa no yiɗa haray ya jangu o aya ɗo wonɗo e suratul baqara بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم جنغا أو دعاء ها هewto ya ka hore pellun safa sa hewti ka hore pellun safa yawa e hore makkon daroda no towiti seeda fewta suudu kaaba non ha yi'andu ɓanta juuɗe maɗen janga du'awji ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jangunoɗin ɗon hino tawa e majji ɗi fof en jangunoɗi hanki presque la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir oɗon tawa e mujju no tawa e mujju majji la ilaha illa allahu wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلى آخر الأدعية si tawi ko ɗiɗo newi alhamdulillah si ɗiɗo newaki kala newiɗi toro ɗon haraɗa ɓanti juuɗe maɗen hiɗa fewti suudu kaaba non si ɗum ɗo gasi fokkita noon hande kadi yawgol honto ko wiyete to marwa sa yehi ha adu a hewtoyde marwa a hewtay ka tumbo hara ɓe waɗi ɗon ampoule haakoji ampoule ji vert ji haray wonande enen worɓe ɓen ka hewtuɗa ka ampoule vert ji on fuɗɗi ɗon haray no yiɗanama ya dogu ha hewtoya ka ampoule vert ji on lanni ɗon amma sonnaɓen kamɓe ɓe yaray doy haray noon enen worɓe ɓen si ɗe wondi e sonnaɓen ko yen dogu ka o fuɗɗi ɗon ha ka o lanni ɗen dartoɗen ɗon habboɗen sonnaɓen haray sonnaɓen kamɓe ɓe dogata haray no hewtirɗa jongo a yi'e mouvement on fof hino dogude hiɓe waɗi ampoule vert ji ɗi gay jokkidiri ɗi ha ka lannoy ɗon kadi sa yahoyi noon a wi ɗon safa yehi ha hewtoyi marwa ɗon haray woni go'o sa hewti noon marwa ɗon ala ko daroɗa ɗon e du'agol fiyon non ɗon haray a renta suudu kaaba ɗum du'atake ɗon kadi ko ya tournu tun konta woni go'o arta kadi safa sa ari kadi haka hakkunde a yehi ampoule vert ji ɗin ɗon kadi doga kadi ha kadi lanni ɗon kadi sa hewti safa woni ɗiɗi no hewtirɗa ka hoore pellun safa no gerdunoɗa noon ka aran nun adu a wadde départ ma on ko noon kadi woni ko gerdata kadi si a arti ha laabiji ɗin jeeɗɗi noon ɗi timma ɗon noon haray ɓayi ko fuuji sa fuɗɗori safa haray ko marwa woni ko lanni to royta si tawi jeeɗɗi on timmi yalta ɗon haray hande kadi haray femboɗa ma kuwa foɗa haray sonnaɓe kadi ɓe wawi ittude seeɗa e cukuli ɗin hara ɓe ɗuɗɗinali amma an gorko on si tawi sukundu yawata arugol haray no yiɗanama hande kadi ya kuwafo ɓay haray hajji on hino yeesoto sa gayni kuwafade ɗon ma a gayni fembade ɗon kala ko wiyete kon umra on haray lanni hande kadi yaha lotoɗa itta gude ɗe haddinoɗa ɗen ƴetta coñci ma normal ɗin wano wonirnoɗa haray ɗiya piiji jeenayi ɗi yunoɗen to fof hari hantigi no rentina e muɗum hara ɗi fop kay idaganike ma hay sonnajo ma on si tawi hara ko onon woni ko senodi ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ko résumé seeɗa ko honno woni ko umra waɗirte haray ɗo mi yewti fi harminagol ngol mi yewti fi wangagol ngol ka suudu kaaba mi yewti fi yawgol ngol hakkunde safa e marwa ko ɗe tugale ɗo tati woni tugale umra mi turki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah ho jaɓa wonɓe yahude ɓen jaɓana yawnoɓe ɓen newnana ɓe yahari ɓe ya rabbal alamin siko mankirɗo fi kaydi ko yara yo Allah addude siko mankirɗo jawdi yo Allah on addu jawdi ni siko ɓernde nde woni fewtarto yo Allah on fewtimo e nde moƴƴere ɗo jaɓanan en fo meɗen huran ko yaafo en e weltanike musidɓe meɗen men ka radio ka Facebook ka YouTube laawol kisal haray inchallah ko ɗo woni partie ɗiɗaɓon ko yowdiri fi hajji on
Incha'Allah haray jango kadi bi isnillahi si tawi jon jango jaɓi en yewtay kadi jango honɗum ko yowodiri kon ko honno hajju on woni ko waɗirte continue en ɗo Incha'Allah ha yeru ko humpiti ɗen e muɗum kon haray wawen feƴƴinande jama on haray ko wonɗen waɗirde ɗum ɗo haray lekkum be e ndokal muɗum haray mo be ko yeru ko woni ko mari ko woni ko okkata haray nela sallam no maki yottinane lan hay tawi ko aya goto hawnaki heɓo aaden goto pet nafitorɗo ɗum ɗo wama uridu illa al islaha mastata'tu wama tawfiqi illa billah mi fanirani ɗum ɗo sina wallahi fi yo heɓa goto nafitorɗo yo Allah waɗanan fu hara ko sadaqatun jariya nafira e nyande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata si wona on ardo ko Allah e ɓernde hisnde e sirku yo Allah waɗu har ko sabi Allah mi waɗiri woɗɗintina yingo e nani e shirku ya rabbal alamin ko wonno ga ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles jibinande Guinée laɓe aafiya hansangere modi madiyo saare dow saare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.